Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Hadin kejing yo menteri rangba, ubatamai, bat kejing bahak kam syaki kharwe ngut ki menteri sarkar ki bedang simti, dang shen bat bam smai, dang hakateu balala, henne kasngi ke khar artarek pat lapoi sakasngi, baki nang mi khmat syaki yang Dorbar Thaw ke Jylla, kin jet thamai ru yo Lamphang ke yang Dorbar Thaw. Komba kalong ka rukam, henne kasngi la pelong ye kejing jet, yo Lamphang ke yang Dorbar Thaw ke Jylla, hakabala wani sementa, da kisan punyongot ki MLA ki bedang susah jet thamai, lai no tang MLA na po not Shillong constituency, uba adil bat nongrom, ubala pep syakni kejing yalang. Hadin baki MLA kelada bantap yaki vote jungki kebala pelong deki ballot papers ha kejing nyau yaki vote barosan penyo tuli u president jong keseng United Democratic Party u Dr. Donkupar u bamikmat yaka Jylla constituency u job sok yaka Shuki Lamphang jong ke Ïing Dorbar Thaw. Hadin bajan barok ki MLA kela tap vote kila jet yau ni orang ba lai no tang kawai ka vote kebala kentan na kejing bamshai ka rukam vote ne ka baki ong ka invalid bagi perlok MLA kecil dengan aku speaker kita sebut kedau pada kue kedau kelomba ini kelai husnem berada yang pancul lagi sisendro bansyong ke Shuki long speaker tidak ada jingyolan tentang long speaker plus sudah dukan nunga ngalong bakmen mo panio kumeni karan pan trek speaker ke assembly ngai kublai mo yaki perlu parok la jit yang aku speaker pada dah jinjit jungki ngasayo yaki jinjau kumbai bayi mende hi kajingko ajunga kalong ba unu speaker nu amli basyong ka Shuki speaker udah ban follow ka constitution of India but nitip baru kemeli ke expect speaker de banung liang tine kalen jong aru mo ala kular menhe primary house pa nganum ya sha liang yanu nuru ndengin nya ya ka assembly ka house kat kum ki rules mo badan ta